Hey. Okay, so I have decided that in the next, what time is it? It's gonna be 3 o'clock soon. In the next 30 minutes, I'm going to just be speaking to these kids in Setswana. Okay? You guys agree? It's Setswana time. Arien re go tshameka. Le bata go ya go tshameka. What else make? What else make? Okay, just so you know, the other one is 2 years old and the other one is 9 months today. So, 3 o'clock, just on the dot. Okay. Arta maya re go tshameka laut. Bueno, motona, emelela. Ai. Ke na le metsotso e le 30 ke bua Setswana le bana ba. So re ya ko tlase. Xavier wa ta bua Setswana. A re tsama. Stella. Oscar, wow. Go go tsa lebelo ke. Le batla go tshameka konte. Stella batla go tshameka konte. Xavier, wa le lo batang. Stella, togela phone. Hold me. Hold me. Oscar tshwara phone. Hold me. Welcome to Setswana. Play. Ke bua Setswana ha le wena. Ha ke be ka togela phone o ireng tshakwa. Okay. O tshwara phone e wait. Ona en konte re go tshameka. Xavier, o re a konte. Konte. Wa ta tshameka konte a re esta. Stella batla palamai. Ba. Palamai e tebetswa. Stella. Palamai e tebetswa. Le beti. So, ke ha ke na le ma. Bye-bye. Bye-bye, Dada. Go siame, tsamaya sentle. Go siame, tsamaya sentle. Wa kae? Oh, it's City. Wa kae? Oh, the water. Setswana se thata. O tshameka ka metsi. Stella. Oh,
O tshameka ka metsi. Wait. Metsi. Oh. Okay. Takwana ke go se thomami. Hey. Takwana ke go se thomami. Tsa se thomami. Oh. I did. Mamina. So re ntse re le mo pakeng ya mariga re tsena mo pakeng ya Stella re ntse re le mo pakeng ya mariga re tsena mo pakeng ya ke pakeng ya selemo re tsena mo selemo hey o dira Read it. o dira eng Read it. o dira eng le itse o bua Setswana kere o bua Setswana Botswana. No. o bua Setswana Botswana. I don't. kwena ma Kuma. kwena ma Kuma. o re ke nna Botswana. I don't. kwena ma Kuma. kwena ma Kuma. o re ke nna Kina Stella. hey wa se bua Setswana mosetsana kwena ma kwena okay so go lebega e le gore re tsweletse tswelelo pele tswelelo pele 1 minute go bua nnete le nna ke lapile go bua Setswana yaanong ka gore o ka re ga re tshwaragane sentle ga ke itse a ke itse wa itse wena takwana tsa and we are back. Okay, that was a stretch, so I think I should do this more often. I need what do you call it, motivation. I need motivation to teach this guy Setswana. They are the reason why I started teaching Setswana in the first place, and I think at home I'm just not doing it. So we have begun. Agir. Or Hosia. Or bye bye. Or bye bye. Yeah, so it's outside, springtime. As you can see, we are bare feet.